eye Pan African Hero Foundation wamo ede abasobode sonko bi kra hihye so a ye friend Presidential Globe African Heroes Award 2019 jumedie ni nyina ne se wamo ebebo amanfo a wamo abom homodin pa ede epeda woman no epuntuo baso na enumu enna Dr Kwaku Oteng wono eno ye CEO of Angel Group of Companies wamo abona baso se waboa apeda woman no empuntuo etimi afa nkrofo dodo na ewo adwumemu na eye Samuel Kofi Echampon a dodo na friend Bronzy wono eno gina Dr Kwaku Oteng anemu eno di abasobodie enu echi no wode na nonsam etu dwane krakra mu no eno se wamo abedie no maba wamo ba beboa ama enema pa ene ebenya no ewo oman yi mu ene eye da soronko anyankopon aye medican ede na se soronko ama obo ade anyankopon se omaye tinkwam na da bia ye hu nneoma efese se ubusa me asem bi se ede ben ne ahintasem ntia Dr Kwaku Oteng each and every day okoswa all sesa awards se meka se megina ha na makasa mekasa ma de achi but the metimi aka ne se the all year manage awards na nyankopon ene ni dwuma sono ene ni dwuma dia ebroso odi edesom asanteman esom Ghana man esom wiase nyina enu na de na drum pempenso awadri enipa ba ko na kum sono na obi atwa biawe no nde ne sono onkum wie okum Angel Educational Complex no okum Angel Construction no okum Angel Transport and Trading no okum Angel Broadcasting Network na ogusu a okum sono no every other day wonyaye na enam asunu kum na wokum no o nipa over 5,000 omo hyanase a omo ye adwuma ema no. Angel Group of Companies, we stand for quality. Na saying say me fa won kwachira Dr Kwaku Excellence in Quality Award ewo Austria. Na sa award no omo hwe nkofo a omo dwuma omo di dwuma so na omo di eye quality. And the Angel Group of Companies, your products, we are still telling our clients, the distributors, say we won't change the quality aspect. You know, because I give you the best, nothing but the best, and stay with the best. And the quality into a yes, so already a product. Yeah, Papa Dr. Oteng the bed just so talk of Adonko bitters, Adonko 1, 2, 3, Adonko Ataju ginger. And so wow, Kebisha no wasama enye bibia ntia ene quality ntia ne papa na eye nti no omo a omo nom sansa ni nyina omo nom wi a ade achi a ensunsanso a eba o mabrabo so no eno na ma omo tokoso so ombekoso na oma no enti de metima kan nyina say yensesa bibia ye bia no ebekoso give your clients your people the best, nothing but the best, so they stay with us.